Жігіттер, ассаламу алейкум. 19 декабр болып қалды бүгін. Жаллабад мал базарындамыз. Андықтан бізбен бірге олға сразу ле бұлчита лайкты басып қоямыз. Пока ештен шығып қалды лекті. Беде пресстің басы 250 сом. Bir tük. Так, базардың кірерушілері бұқалар. Азғара чуғат бұқаларды бір арлап шығамыз. Аспақа саған малдар көтереді. Кіргенделі. Саған жаққа кіргенделі мұл. Күштілер тұрады қылсыразылы. Күштілері қанша болып кеттікен көрелісші. Өте күшті қауылар. Түу яда. Бұл кімден екен бұл? Шепем, бия қарап қойған. Бұқалар тардан. Бұл аты кем әлі бұқалардың? Авлекөл. Қандай? Авлекөл. Авлекөл. Бұл қаяқтан келіп қалды бұлар, әке? Россиядан. Россиядан келді. Қаншадан деп отауыз ең ұшында? 125'ten. 125'ten деп отауыз, Жоба, ұрықтыққа алсайшы, ұрықтыққа. Қалса ішіне түшпеді. Бар бұл номер айтып қоғыз бұл? Номер айтып қоғыз бұл? Шына ұрықтыққа алатылым дегендер. Болса, номер? Оға. 54 menen. 54 менен? 68, 81, 68, Қайерде олады бұлар? Барпыда олады. Өзі қаншадан да отасыз? 150'den otur. Birden olsa. Optum olsa 125'ten. Оптым болса арзанырақ береміз. Ана бірден болса 150'ден де отамыз. Бұлар қанша жаш ака? 5 yaş aka. 5 yaş mı var? Evet, şimdi gördük. Bir yaktan bir tartma. Қанша жашы? Жашы қанша? Yaşı arqılı, topu. Арқым nerede короче жаш? Шындай, штучный болса 150'ден оптымға 125'ден беріп істейіз. Так, аларды күшті десем, бұяқта андан дағы күшті тұрады. Чистый ангустар келіп қалды ғой, только қашекілер келетілі. 50 ангустар келетілі, бұнысында тазалар келіп қалды прям. Bir kas қайырдық екен. Спокойся, Вася, спокойся. Шеп, кімден екен бұлар? Қаншадан да отауыз бұлар? Çoğun 170 dolar. Соңын 170 отауыз. Қаяқтан келді бұлар? Rusya'dan. Россиядан келді. Соңын 170. 130 dolar. Tartı topukta çıktı. Бұны қанша? Бұл 130 да отауыз. Бұлар торпоқтар? 100'ден, Қанша айлық бұлар торпоқтар? 5-6 айлық торпоқтар, Бүгін сатылбағаса номерді айтып қойыңыз бұ? 707 90 91 Атыңыз? Нұрболат тақсыр. Бұл қайырда болады бұлар бүгін сатылбағаса? Şardali olur. Шардыр болады. Болар басы, сода oldu mu? Қанша қайыр қойдыңыз? Soda, kılavuz Em жаңылы келдіңіз, Ата, содаңыз берсін анда. Шында олған ангустарымыз. Так, саған мал. Бүрчектеуіз бә? Қашекілерін ар жақта. Шын ар жақта қашекілері бар. Уғылды ең қымматтары. Бұл қанша олып кетті, шепем? 45 болды. Жалғыз ба? Бірінші туыңыз. Боз. 45 болды. Туйын өп қалған оқшы, желін. Мынақта өте күшті үстіратқа, слишком күшті өкен бұл тұрғанын қарағынашы. Мұзосы бұл. 10 күндік, ұрғачы. Қанша олып кетті бұл, әка бұл? 135'te adam kamı var. Қаншаға келді өрмей қойдық? 112 veriyorum. 112 беріп атады? Өте күшті үскен қол. 112 беріп атады, берге жоқ бұл. Қанша тұғыд? 5. balası. 5. торпағы. Narkı ne var? Narkısı? 3. balası. Bu 3'üncüsü. Muzası erkek. Urgat abi. Allah urgat.
Bir yıl calamana gülü olup kaldı. Bunu qanchada o'tamiz? 25. Sırada qanchaga? Ne? 106 ga. Bozorda. 125 o'tamiz, 106 ga so'radi, bergan jo'qmiz. Muzosi Urg'ach. Ayelder, Atbozorda. San. Rahmat sep. Bu yoqda bir no shunisi kuchli ekan desam, kuchlidan kuchli ko'rib ketdi bu yoqda. Bu yoqda no bo'yi qancha? No men tengmi u? Taqsir bo'yingiz qanchalar? Assalomu alaykum. Ben 172 yaşım. 172 mana taqsirdan ko'rtasizmi bo'yim qayerda turadi? 1.60 ekan. 1.60 ekan. Ha, Gaustina freestyle birdeki deydi o. Berek olmaz. Bu qancha o'tayotgan ekan bu? 220 bin. Deb o'tasiz. Bu qayerdan keldi? Kalancadan geldim. Kavanyadan kelgan, ha? Bu birkasi bu Gopoldan kelganda. Ekli bo'ldi. Kalasın kaç? Bunda bola surgachi. 1 aylık. 1 oylik. Bu o'zi qanchasi tut? 4. 4-chi tutdi. Vergi vergi. 220 sonra. 220 so'rab o'tamiz, ha? Sütni hozir qancha berib turadi aka? Bugün de 30 litre ödedi. 30 litr. 30 litrga jarasha jet bu biroq, ha? Jenle 30 litr bermaydi. Topla olgaçı. 1 ay oldu bu. Uşul satılmay qalsa, telefonni aytib qo'yamiz bu agar. Uşul bozorda satılmay qalsa. Uydan olib ketem deganlar. Sıra atacak 180'e sıra da. 180 ga so'radi, ha? 180 ga so'radi. Telefon aytamizmi? Aytmaymizmi? 776 776 20 20 34. 20 20 34. Qayerda o'ta aka bu? Благовещенкада. Благовещенкада, Жалалжыл Благовещенка. Tag'i bormi bundan aka bu shunday? Var 10 tane. Tag'i bor, ha? Tag'i 13 tuk bor bunda. 13 tuk bor, qoluvchilar bunda shunday o'yladan olsangiz bo'ladi. 180 mingga so'radi hozir. Faqa sotilgan yo'q. 30 litr süt beradi, 30 litrga jarasha jeyt bro. Janare qashak joylar 30 litr süt bermaydi bu. Ama bastı deseniz an болады, баспа deseniz an болады. Bir ko'rib qo'ying. Oldu. Vomna. Betecep kelgan ko'rinib turadi. Bedejib kelgan ko'rinib turadi buni. YouTube'ga chiqadi. Chiroyingizmi chiroy, ko'rksizmi ko'rkmi? Qashi ko'zing qaraqlab. Всего лишь 110. Kemidağı var. Torpağın? Erkek. Erkek mi? Angus çalışmıştı. Angus çalış. Polo Angus. Öyle durdu. Jelini. Qanchasi tut? 4. balası dedi. No 4-chi. Muzos kuchli ekan muzos. So'yukdi. Ancha berib o'tdi. Tanıyman 94'te. 94. 94 ga so'rayapman. Biroq bermaydi. Sog'lom aka, assalomu alaykum. Densoqingiz yaxshi aka? Qaysi qancha bo'lib ketdi aytib qo'ying menga. Ellarga dangdan ko'rsataylik. Tak, no, arqa жақта тиын есеп тұрдыңыз. Тиын есеп тұрдыңыз, олар тарпайлы қойын еме. 130 болды мұны. 130 болды мұны. Жоғындығын қарағыла ойдың. Ойдың жоғындығын қарағыла. Қаншаншы туытқан әке ол? Үшінші. Мұзалыс еркек пе? Urgaç. Urgaç. Batpayda tabi kadrga. 130 bin so'm. O'sha nar joqqa sanab o'tadi endi. Chekaga o'tib olib. Qanchaga? Jelisimiz jel. Suygatdan taqsir. Ko'zini tigizbey qaraydi-da. Nasatılgan realniy bomna dang. Так, biz ders so'rayli. Bu yoqdagilar qancha oldu ekan shumi? Bu yoqdagi o'rislardan kelib qoldirgan bu chekaga. Bir sira aqlab ko'raylikchi. Nereye? 220. Qanchasi tut? Erkek bolasi. Ikkinchi tut. Boyu o'ta biykmi?
Мына адам билбейм 1.85, 1.90га жакын болсо керек. Мына ушул адам алдына турат мына. Ага, сиз туруп койсоңуз алда. Боюңуз канча эле? 1.75. Туруп калыңыз жанында. Малдын алдына туруп койсоңуз 1.75 мына. Адам бою менен салыштырып көрүлөт. Анда бул тулада да келди. 220 кем бар деп атабыз. 110 миң дейбиз. Qancha qildi buni? 182 mingga berбей атабыз. 182 ming кылды. Taka berген жокпуз. Баласы букай. Баласы эркек. Черный пёстрый экен. Так. Мыяктан мо что-то түсүлө башкача болбосо өзү капатасы бизден эле ойлордой болуп турат. Булардын кыбырайып торпоктор экен булар. Так, биякта шеп бар. Шеп бул канча деп атасың буларды? 80ден сурап атабыз. 80ден сурап атасың? Кеми болот, Кем болот. породасы симментал. 80 бул айтылыш басы, Сүт багытындагы. Сүт багытындагы. Булар ушунда канча айлыктар булар? Булар кунажындар да. Кунажындар, кысыр боз аралаш. Боз болушу да мүмкүн, кысыр болушу да мүмкүн. Турасы да. 80ден айтылыш басы канчадан бердиңиз эми бирөө колунда саттыңбы? 75ден бердим. 75ден, Номерди айтып коелу сатылбай калгандарына? 055 055 555 да ошо. 0555 55 55 6817. 6817. Каерден болот булар ака? Адрес Барпы, Барпы, Жалал-Абад Барпыда. Сузакта Барпы. Ага. Комсомол. Комсомол айылында болот экен. Андыктан желающийлер кайрылгыла. Дагы бир алабый. Бул мындай өтө бийик эмес экен, мына өзүбүздүн ойлордун катарында мына. Наркы өзүбүздүн ой турат. Мына. Бою тең. Ушундай болгон. Желини. Өтө сон. Шеп канча литр сүтү бар бунун? 15 литрге жакын берет. 15 литрге жакын берет, а? Сүт оосунда деп койгон. Эми жедирсеңиз берет. Ооба. Каяктан келди бул? Каяктан келип калды бул? Бирка өзүбүздүкү экен, а? Ооба, өзүбүздүкү. Өзүбүздүн. Канчанчы сүт? 3-чү. Букай. Тургач. Канчага бербей койдук? 105 миң сом сауда кылып атам азыр. 105 миң сом сауда кылды. Соодаңызды берсин. Өзү дагы жоон жолуп экен. Арбайган турбайган эмес. Бияқта сарысы тұрады, ошын эле сарысы. Ошын эле сарысы тұрады бияқта. Шепем, салам алейкум. Жақсы бәке. Малдың бетін тартып бар еді. Тартқанға меса жоқ болды бияқта, тығын. Қаншаға бербей қойдық әке? 62 мыңға бербей қойдық, а? Бұл қаншаның туып қойған ошонда? 5-6 туған. 5-6 туған, өзі жалғыз бұл. 62 мыңға бербей қойдық. 62 мыңға бербей қойдық. Қайт малдар қысып қойды мені. Мына арқадағылар үшін торпақтар екен. 62 мыңға бербей қойдық. Мыналар үшін балдар екен, да мына. Енесі жоңыл екен бұлардың. Егер ушундай болсо да чоң эле мал болот экен буларды эле. Мына өзүнүн жөнөкөй бойдон бир аз бийигирээк болуп турат бул. Биякта тыйын эсептеп атабыз, тыйында. Тыйын эсептеп атабыз? Жок, бул сатылбады. Сатылбады, башка ойлоп. Телефонда сатылды. Телефонда сатылды, башка экен. Мен үч сатылды деп ойлоптум. Шакарлай ошол жерде бир кызыл уй турат ошо. Ушул уй башкача болуп турат ошо. Шеп, салам алейкум. Бұл қанша деп атасыз бұны? 80. Қаншаға келді бербей қойдық? 66. Музос дады ғой? Байқұш. Қаншаға бербей қойдық сіз? 66-ға? Бірінші туыт бұл, а? Жаңа туыңыз. 66 бербей қойдық. Өз-өзіне ойларды, қорайған, да? 5,5-6 ay oldu sana. Мына бийик уйду эмизип атабыз. Ака, бул канча болуп кетти бул эми? 105ке алдыңызбы? 115ке.
Balası erkek. Urgaç. Kaçıncı tut ekan? Üçüncü tut, ha? 115 ming mına. Üçüncü tut. Mına. Mına Janokoy koy mına. Orta razmerde koy. Bu qancha büyük bo'lib turadi mına. 115 ming so'm. 115 ming so'mga sotib turadi. Kaç satıldı? 66 jarımga razı olunuz dedi mına. Birinci tut. Urgaçı. Urgaçı bu yoqda soda oldu. 66 jarımga razı olunuz. Devlet biroq paka razı olmaydı adam. 3-4 litre sütü var. Bunlar Janokoy Prostoy. Öz-özünü uylar. 64 ming so'mga paka ko'ngan yo'q. Soda bitsa da tartib ketamiz. Şu ala kıştı kuketten adam. Şu ala menet kıştı etti yakta. No kaç olup gitti aga? Şunu aytib qo'ymayman. Ha. 80 kem vardı o'tamiz. Qanchaga kelib bermay qo'ydik? 73 ga. Birinchi olasi bu. Birinchi olasi. Urgachi. 83 mingga bermay qo'ydik. 80 kem vardı o'tamiz. 73 ga. Ha, 73 ga men 83 ga deb o'ldim qardash. 73 ga o'rib aytamiz, 80 da o'tamiz. Birinchi tut. Chalabat aka. Qanchaga o'rib qo'ydik aka uni? Soda qancha bo'ldi? Soda hazırla geldik. Hazırla keldinglar, ha? Qanchada o'tasiz ham? 60 da o'tasa, bo'z bu. Geç. Kechki bo'z. Ha, ertaklar. Ertaklar bo'zni. 60. Qanchada? 60 da o'tamiz. Qanchaga beramiz aka 60 deb? 55. 55 ga beramiz, ha? Yaqin 55. 50 ga o'tib o'tganda, значит, ha? To'g'riq 50 ga o'tib o'tgan bular. Bo'lar bosidan da dang-dang aytilgan bu. Yaqin 55. Kechki bo'z. Kechki bo'z endi o'rtoq bo'z. Yaqinda emas. Tak, Janokoy mallardan sodası bütköndө bir ekön tartaylı. Janokoy öz-özünün qara mallardan hem. Otqa kübe suğa çökmesinden bir ekön tartaylı. Sep mi torpok kuştu ko torpok? Satılgan жоқ mu? Torpok da qaraq lan. Qanchada o'tamiz ham buni aka? 115'te de. 115'te o'tamiz, ha? Kim var biroq? Hem var o. Öte büyük ekan bunu. Muzos erkek. Erkek. Muzos küçük ekan biroq. Narkın çıkında söktü o kal. Ne olgan? 115 kem vardı o'tamiz buni. 110 bo'ldi. Balasi urgachi mı? Erkek. No, torpog'i erkek. 110. Aa, qara satıladi bu. Satıladi ha. Paydasına bereriz ha? Paydasına veriyoruz. Paydasına bereriz ya. Soda bitdi 110 go, paydasını çıkargıla. Torpog'i erkek. Çay çakağa çıkargıla, sırası bereriz buna. Torpog'i erkek. Soy. Jelinler öte жақсы. Jelinler жақсы. 110 mingga bolgon soda paydasına bereriz gayra. Tak. Dağı. Aa, qancha ko'rib qo'ydik mu? 95. 95 ko'rib aytamiz. Muzos erkek be? Urgaç. Qanchasi tut bu? 5-chi tut, ha? 5-chi tut 95 ga bermay qo'ydingiz bu. Qanchaga berasiz? Bir iki qadam qolib qoldi, bir iki qadam, ha? Bir iki qadam qolganda qaytib ketib qoldirdi, shuncha kelib. Mayli. 95 ga bergen жоқ bu. Bir iki qadam. Buqalarni, torpaqlar tartib qo'ymaysin deydi. Basqanға mesaj жоқ berdi endi. Tig'i buni qaytib basaсын, qaytib surayсын berdi. Ötök. O'sha uchun bozorni o'zida turib surayman men. Chiqqanday. Şimdi aralab жүрүp bir gün kechgadag 15 minutlik video chiqarish qiyin bo'lib qoladi. Niyatdan hozir brek surayınchi hozir. Ne? Qaysim ne olib ketdi? Bu to'polonchisi. Qo'sh. Qancha olib ketdi bu?
Топалаң түскен болғазыр, бағасын білейлі. Bu topalağın şeyim gir oda degen bu ben çık oda toylopum. Bu zadım girip dur bu. Tak kaç bile vereceğim. Bir bar albaysın da bir yakın o varsan mı onu? Neden kaç arıla ötesin bilmeyim. Ben özümdeki arık öte arık balamı silişkam öyle. Ne var 120 adam oldu bak ha. Kim var? Kaç lira sonra oturdu? 105. Ne var 105'ten? Ne var 105'ten? Ne çektin değil. Ne çektin 4 tane? 105'ten kim var? Bunlar 120'dan kim var? Ya ayakta sodanı realini bağlı karavan koyacak kim oldu? Sonra sinirsinler. Bazar acı topalan olup ketdi. Tak jigitler. At pazarga gireyli. At pazarga gireyli. Keyin buyursa qo'y pazarga gireriz. Anıktan boyagıla o'sha. Like bosing. Kommentariy оставьте. Assalomu alaykum barqarqa jigitlar, tinchliklar bor.